Na ya Yusuf nakadoni ambokna nabawi si bawa na teringiwi. Purero nasuro ni pak jama ujue taroi pak bura ujuna ambokna kuam mengidena makebo. Jadi napegau ni pasuruanna. Patapula so etana nasabak makumetro etana nareko itaroi pak bura ujue. Na iya to masire na taringi ni Yakub 70 so etana. Purana naro makadani Yusuf kusinina pak jamai ko sorajana pirau. Nareko tamasai muka tapaletukangi pirau makada pura ka napatandro ambokku makada macawe ini ajalekku kuka tanakana matu mukuburu konro ya pureu pasadia. Rima kwana naro tapalalo na joka kuburu ya ambokku. Nareko pura ni lesumoka paemang. Mapebali ni pirau makada. Joka no kuburu ya ambokmu nasabak pura memak ko matandro. Jadi joka ni Yusuf kuburu ya ambokna. Macoy mana ni sinin na pak jamana pirau. To macocoana sorajai si bayamana to macocoana tanah Mesir. Makuto paro sininna tau newai si bole Yusuf. Poro ranena si bawa sumpulolona ambokna. Anana emi bawa si bawa lokolo emondro kutana gose. Angkatona tentara mak bindi si bawa tentara mak kinyara joka silau ngangi. Gangkana liwe egana silau. Letuna na konro ya senge goreng ata. Kuliwan na salo Yordan. Pada karak lopo ni si bawa masara lakde. Kuniro na panasa Yusuf itu ngaso etana na taringi ambokna. Na iya toka na ange. Watuna na ita masara lakde ita wekuro. Nalenya asa ronronge Abel Misraim. Nasabak makadai. Lianae onrona masara lakde to Mesir e. Na iya anak na Yakub. Napegau ni aga purai pudangi ku ambokna. Letuna na kutana kanaa. Nakuburu ni kelana lia mapela kuilau na Mamre. Kudare ia purena li Ibrahim pole kuto hete ya senge Epro. Ia na pancaje onrong aku beruke. Purana na nakuburu ambokna. Lesu ni Yusuf si bawa podana nena ku Mesir. Makutoro sinina tawangkai newa si bawa. Nabi Yusuf saleworiwi kakana. Purana naro pada mananan ni kakana Yusuf nasabak deni gaga ambokna. Makadani si senna mapedia timupi Yusuf na tapamelo makabala kuidi nasabak sinina anu majaya pure pego kualena. Jadi nasropudani Yusuf makada. Riwatu dena panamate ambokta mapasangi makada. Makuhe parelu mupau ku Yusuf. Adampengan ni asalana si bawa dosana kakamu. Nasabak pada pure biasa pegau anu majaku iko. Jadi maka kuange adampengan ni asalana atanna puang Allah Ta'ala yang nasumpe ambokmu. Ia pure na pegau biasa. Neng kalingana na Yusuf pasan na kakana tarini. Purero joka ni kakana suju kiolona napo makada. Padang kaki melo mancaji atatak puang. Ia kia makadai Yusuf ku kakana. Aja mu metau. Ia memak gapuang Allah Ta'ala. Ia wedinge wale ipang kokemu. Maja memak biasa katamu kia. Ia kia puang Allah Ta'ala engka akatana makesing. Ia narituri pasalamakna atunna to megai. Pada pure kejadian ada api ia asoy. Jadi aja namu metau. Ia apa matoiko si bawa anakmu. Maku ni robatena Yusuf patenang yatinna si bawa pendre isu mengekna kakana. Matena Nabi Yusuf. Tetai monro Yusuf si bawa sumpulolona kutana Mesir. Gangkana yaro umuruna Yusuf 110 tahun. Nadapi mu pamite epona Efraim. Namu epona Manase anakna yasenge Makir nadapi tompa riwai. Engkana se diwattu makadana Yusuf ku podonanena. Macawe ni ajalekku. Ia kia puang Allah Ta'ala tete ina jampangko si bawa na tiwi ko masu pole ku kampung ewe joka ku kampung ya purai na jancian na oleh tanro na ku Ibrahim, Ishak si bawa Yakub. Rimakwana naro atandro na makakuange. Narekona dapi ni watuero tiwi ni bukuku lesu ku tanah Kanaang. Makuniro namate ni Yusuf ri umuru 110 tahun. Itaroi ni pak bura ujuna napai patama ku donie ku Mesir.